Ok, net om julle te wys, ons hotelkamer. Hier is ons in ons badkamer. Toilet na buite toe, baie interessante konsep. Shower, outdoor/indoor. Ok, lieflike Anja. Daar is hy. Jo. Ons zwembadjie. Ons view. Ons unit. Ons eie ingang na die reef toe. Die reef is hier by ons. Kyk hoe snorkel die mense daarso. So. En hier is ons kamer. En dit is die hele unit.